Kawak kaji Primary Health Center ke dikawai nak jaka ajin sumar belasna dak Sarkar Jilla haga Southwest Castle District kabala bananam ya kajingdon kenrei uranium kabaga Sarkar pedeng menta kadang angnut dik banyok kholong ya uniu marpo kendo kene ke PEC menta kelakalong penban ke jaka syong ki belang ki masi berkelalong ke ketemri dengan krius niu kaken hon UT7 ha kajingya jurib Dangshan ya kini kejaka ajin sumar balatai nadu usnam kat kandai spa kandai pniau ya ke balabu monong rem da ubakit dos iem min bau dolong menteri kata kokoi kekhia ke Sarkar Jilla kat kum ke jingo jintim lara pleno ya kini ke PEC kan ajin sumar ki ba kathan wasan lingdo kabadan da photli snong kathan plang dilon plang mau pra wa kaji mau thaba nong ting air meriam dolun bat kiwi snong ki badan markham habay kran bat ubat di simyong solar snong barim kawak kaji ulong ba kajing ie jendat bat ie inja ke yusil ya kani PEC kadai hadin ba kala sungthu ba ki ba kila persya itirang ban ailat ti uranium ha kani kathan ke yusil kala ino ya kani ke jaka na kadau ba ki ba la ino ya kani ke PEC na kadau ba ki ki persya ya ke jingti uranium ke yusil kam don jimut ban sim ya kani ke jaka sumar haba klem yo ban pentri kam ya ketika projek hakeleng penden soyong mau thaba te hadu mentaru kene ke PEC kam sempat trikam bat umron bon pli ya ka henry ke su isa kumne kawanra ke jingdunong yengi paiba bangidon kum kathangidon ke jingkermen balengba jong kene bingyo ki jingmentoi tang nam ta ka koi ke khia khamta miyo yekini gi birth certificate lani ki death certificate na kan hospital hnai ka jingdu nong yengi hakene ka thain kalong ka bakrau namar ka sarkar ke ino khunsmat bat ka persyang hi penban ban IT ya kene ka PEC sya kita ki bor jong ki company ki ba penkta sendon ya ka koi ka khia ka jongi habangi pang sistem hakene ka thain bonsin ni sim da ki kali la ka mit ka yong ru wat la ka surok kam padlong ka surok ka bayaj bala ban pensuk yu nong pang ni suyaj baik nang ne sesilong nang ne senongstoy haba budin halol kejing ie yang ja ke yusil ya kini ke PEC UT7 haba yakran bau Dr. Arwan Khar director ke DHS ulong ba ka daw pala ban pli ba ya ke wak keji PEC ke de namal ba ke yusil kampat chimla IT Satyasha ke Sarkar Jilla ya kini ke PEC hadin bala simti ban pinya da usnam arjar nyo bat benrap ba usnam arjar khatlai ke yusil kalashu ie yang ja klem IT pat syak Sarkar betul PEC telah ada ano handover ka sepok ka yusil adu arajar nyo ndre la ada pensnai tu PEC la ada penon kamru la handover ka sepok ka yusil tamban adu usnam arajar khat lai pada kila eno ik tu ka PEC dadu mentang ki 4 don handover charge ban handover sengi sepok ka health department na ki ndre ha bro ki tu ki port tingi jing pentri kam yang tu PEC long la ai no ka yusil na state government bagian penyiar bagian penon kami bagian penon kami ka PEC hak jumpa jongki hoi kari nak kawin kadi kita daw bagai ke boarding bala penon kam baru kita taruh keempat hadu bentam 4 siu saka MECL nang kata daw ki 4 la ban simti ban ya simi kata ka rai manu bade ban siu kata ka bill light bentang indang ai sepo ka health engineering wing bagian pek bagian pen la ban renovate yang itu ka PEC bahari kata bang setok jo government ni bagian simti nak mengil ka jong ban kam no iki bale ho nyirungi kwahi ban kam no itu PEC ta lomba kata ka jingi bam ya biang kata ka jingi siu kita ki payment ki basa ki ba 4 la ban side manu ban siu ya kata fi kata jingi ka ditang kata ka wen Dr. R.E. Don, Joint Director ke DHS MI ulai thuru, baka yusil hadu menta kam simpat pengkhut wat ya ke bai boarding jong katanat MECL, kepalakot hadu nyolak tam iyai tang haus nam azak khatlai. Ulong ru bahadin baka yusil kala simti haus nam azan nyo, ka MECL kala otno wat ya ke boarding haus nam azak khandai, tang namar ba kam sim la siu ya ke bai boarding. Ulai thuru ba khat atrek unai la jong usnam azak khatsau, kladan ke jingya jurib da ke yusil bat katanat ka koi ka khia, ka Sarkar Jilla ya kini ke PEC. Kaji kada ingi hapo West Khasils wi nadu West Khasils adin melayo laga jonga district ti kada dang simti ni South West Khasils dang hai ni snam hi ti nadu ba simti ngala joint inspection ba government which secretary how 2014 pat ngalap kita gi embu yongi DHS jongi kita gi duna gi bamsiu jonga by light jonga ni katai kan kada du arajar khalai Namar ka lasu jendat untuk yusil ka by light anak kiu area ka
kayak MSB dengan kain baik kan. Kalau pois do new lakh something more than that, more than 7 lakhs. Kumbala ban song thu menta ka daw tun rai ka ba pun slam yak sarkar jilla ban pli ya kani ka PEC ka deina ka yusel ka bamshim IT no hadu kini ki sngi ba shu slap jar kat kum ka jingit hu jong ba shilla executive engineer ka health engineering wing ka DHS MI ulong ba ka pisa balamang ha ka por bala pinyang ya kani ka PEC haus nam khar khandai spa khandai punyo kalakot adu san phulai lak khandai phupra hajar lai spa pingka kinoni government buildings kibla fi no kum tu khlam kam tikila pan job pampra ya yang bu kong mau kumpai kiri tikilai tu wearing wicenrat kipai omru wicenrat omru ropek tadi terkadau ba adalah hanover sehingga departemen sehingga saya le program ngisa snai estimate memtaban la ya repair and renovation maka beli ka solong piang ka ba itnat kumpang musyaki